भगवान जी ने पर घणनि भगवान की महर किया सिंधी माण्हू झूलेलाल के पूजन जो पावरफुल सुपर पावरफुल भगवान है एना को सिंधी माण्हू से पूजन माता रानी के और टियों अॼुकल्ह वाहेगुरु हरे गुरु नानक देव के हर कोई सिंधी तो पूजे सच ॻाल्हि ॿुधायां त हिन साल गुरु नानक जयंती आहे एतिरनि प्रवाह जी मूंखे फ़ोनियूं आहिनि जो चई मुझको कलाकारी गॾु वेठी विया एतिरो सिंधियुनि गुरु बाप खे मनावते ऐं वरी हिकु हिकु गुरु बि सभु लॻियल हूंदा कोई राधा स्वामी कोई अनंतपुरी कोई निरंकारी त कोई इच्छा पर कुझु बि चओ मूंखे फ़ख़्रु आहे भई मां सिंधी आहियां त अचो त असांजी भेण नेहा तव्हांखे हिकिड़ो सुहिणो ॿुधाईंदी हा मां सिंधी आहियां हा मां सिंधी आहियां Sorry,
launch of a very, very proud achievement, Sindhi Jewels of Modern India. Let's have a huge round of applause. Come on guys, let's have a huge round of applause for our Sindhi Jewels. Before I invite our esteemed dignitaries to the dais, I just want to share a small story that I read in one of the last books of Dada J.B. Vaswani. It was a story of a man, of a king who had 4 wives. And this king loved all his wives. One day came that he felt very sick and he was about to die. When he discovered that he was going to die, he wanted to know which of his wives would go with him to his afterlife. So he called his 4th and the youngest wife, with whom he would always adorn her with, spend a lot of time with her, adorn her with jewels and clothes and everything. And he asked that wife, will you come with me in the afterlife? She said, no, I'm with you only till you are old. The day you die, I'll leave you immediately. Then he called his 3rd wife, whom he was very fond of, and he would show her off to all the nearby kingdoms, and he would take her everywhere with him. He asked her, will you accompany me to the afterlife? The wife said, I'm very sorry, but the day you die, I will marry somebody else. I cannot live. Then he called his 2nd wife. His 2nd wife was the one who was always with him in times of need, always used to help him. Whenever he had a problem, he would always take her help. He asked her, will you accompany me to the afterlife? She said that I will be there till all your ceremonies, all the 12 days, till your funeral, till your burial, and all the ceremonies are done. But that journey afterlife, you have to go on. Then, from behind, a voice called out. That was his 1st wife, whom he never had time for, he never paid attention. That feeble voice from behind, his 1st wife called him and said, wherever you go, I will come. If you are in this life and the afterlife, that is where I am going to come. So each of us has 4 wives. The 4th wife is our body, which we spend so much time in dressing up, adorning it, beautifying it, taking care of it, which is extremely important. It's important to take care of your health. You must diet, you must exercise, you must take care of your health. But remember, the day you die, the body leaves you immediately. The 3rd wife was our material possessions. Our house, our car, our mobile phones, and all our material possessions. Remember, no matter how much time we spend in showing them off, enjoying them, it's important to enjoy your material possessions. But just remember one thing, that the day you die, those belong to somebody else. They are not going to stay in your name. They are going to go to the next person after you. The 2nd is our family and our friends, who always help us in our times of need. Those are also very important. It's extremely important to spend time with your family and friends. Give them a lot of your time. But the one wife that we all neglect is our soul. Because we never find any time for it. And it's only the soul which accompanies you to your afterlife. So please find a little time in a day to pray, to meditate, to go to satsang, read a religious book, whatever it is. So remember to give equal importance to all your 4 wives. With asking our publisher of Worldwide Publishing, Mr. Bhagwan Ramchandani, to escort our chief guest, Principal MMK College, Dr. Ashok Panjani, Editor, Dr. Ram Jawarani, and guest of honor, Mr. Chandar Manna. Absolutely novel, I could say, fruit of labor, the book launch by felicitating all our esteemed guests with some flowers. Wonderful task of introducing to you an 18-year-old man who runs with the enthusiasm, and he has really worked tirelessly to get this book together. Every day and every month he would call me and say, do you know there is this one in this Sindhi in business,
this one in education. Are you aware of the achievements of so and so in Bangalore? So for this man, I just have a very, very short introduction. His devotion has been covered around the publication of Sindhi Jewels of Modern India. It records the achievements of several Sindhis. He has been successful in publishing, getting and garnering response from the world Sindhis before the release of this publication. This is solely attributed to the blessings of his Guru, Pujya Baba Sadhuram Sai. To request the publisher of worldwide publishing of the book Sindhi Jewels of Modern India, Mr. Bhagwan Ramchandani. So the thought came to my mind, why not bring out a book called Jewels, Sindhi Jewels? Incidentally, in my opinion, all 18 lakh Sindhis are jewels. Some are small, some are big, and some are like Kohinoor. So therefore I started collecting data, information from various sources, and I was quite successful. So much so that I got tremendous response well in advance, which I don't think any publisher would have probably, in my opinion, got a positive response. Therefore, now I've cut it short. We'll be shortly seeing the book being released by the hands of 4 of us together. Sindhi Jewels of Modern India, and end में मैं सभी के लिए विनती करूँ Sindhi जिंदाबाद, Sindhi जिंदाबाद, Sindhi पीड़ा, जेकर है जो जन्म आए तो मुझे हम Sindhi की They just do things differently. That idiom is for our guest of honor of today, Mr. Chandar Magnani. Over the years, he has associated himself with numerous humanitarian, cultural and charitable causes, and is better known for his affiliations and associations with organizations like the Priyadarshini Academy, Friends of International Sindhis, Sayog Foundation, We Care Trust, Sindhi Saw Samiti Trust, Adipur, Jyoti Kala Mandir and Magnani Charitable Trust. The list is endless. It would take me the whole evening to read his entire introduction, but I would just say to my audience that Mr. Chandar Magnani needs no introduction. जो खुशियों की है असांजे भा रामचंदानी जी साल खां वठी जेका महिनत पे कई थी अॼु उन जी महिनत सकाए थी आहे ऐं उन जे रिज़ल्ट जो तव्हांजे साम्हूं आहे मूंखे तव्हां ॿियो घणो कुझु ॻाल्हाइणो कोन्हे मां उनखे वाधायूं ॾियां थो तव्हां सभु जो स्वागत A very, very enthusiastic, dynamic, and one of the real jewels of the Sindhi community, the editor of this book, Dr. Ram Jawan. झूलेलाल मुंहिंजा दोस्तों तारीख़ लिखण इहो आज जुगात खां वठी सिलसिलो चालू आहे तारीख़ असांजी क़ौम जी या कंहिं बि क़ौम जो हिकिड़ो नसरनामो आहे जंहिंमें घटनाउनि जो सिलसिलेवार बयानु अचे थो हुन में जेकी शफ़ी ॻाल्हियूं अचनि थियूं उहे असांजी ईंदड़ पीढ़ीअ खे प्रेरणा मिलती थी और बदकिस्मती है तो असा सिंधियुनि जी तारीख़ कोई नथो लिखे न सरकार सेंटर में न स्टेट्स में छो तो असां टिड़ी पकड़ी थी विया आहियूं सॼी दुनिया में सॼे विश्व इन करे जेके फ्रीलांसर्स भी आहिनि उन्हनि खे बि असांजो इतिहास लिखण में तकलीफ़ महसूस थिए थी पई ऐं मुंहिंजो दोस्तों असांजूं शख़्सियतूं असांजा अचीवर्स असांजूं जेके क़ुर्बानियूं आहिनि उहे दुनिया में नथियूं पहुचनि इहे शख़्सियतूं ई आहिनि कंहिं बि क़ौम जूं जेके तारीख़ जा पेर आहिनि तारीख़ खे अॻियां वठी हलण वारियूं उहे शख़्सियतूं आहिनि अॼु असांखे मिस्टर नारी गुरसानी साहिबु अचे थो यादि मिस्टर हरीश जी यादि अचनि था उन्हनि जो जेको कंट्रीब्यूशन आहे इहो असांजे सिंधी तरह सां हिंदुस्तान जे तारीख़ में नोट न आहे जेको नोट थियणु घुरिजे ऐं इहे शख़्सियतूं असांजी ईंदड़ पीढ़ीअ लाइ हिकिड़ो पंहिंजी मशाल आहिनि उन्हनि जी उन्हनि खे राह ॾेखारींदियूं त जॾहिं मूंखे मिस्टर रामचंदानी चयो की मां हिकिड़ो बुक कढणु चाहियां थो जंहिंमें मैं कुन पर्सनैलिटीज़ खे
चूंडियो आहे जिनखे मां दुनिया जे साम्हूं आणणु चाहियां थो पियो, उन्हनि जो तूं बुक एडिट कर। मुंहिंजो सॼे सिंधी समाज में तमामु घणियूं असांजी अहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि, अहिड़ा शख़्स आहिनि जिन जी अचीवमेंट्स आहिनि, हासिलातूं आहिनि। पोइ मूंखे जॾहिं हिन किताबु ॾेखारियो ऐं मिस्टर चंदर मंगनानी मुंहिंजो भाउ बचपन जो साथी आहे, उन्हनि जॾहिं मूंखे चयो त ही छाकाणि त उन्हनि हिकु ॿ किताब मुंहिंजो ॾिठो हुयो त चयो न तूं ज़रूरु हुनखे एडिट कर। ऐं मूं पंहिंजे विता कोशिशि कई आहे जेतिरो मौक़ा थी सघियो आहे, छाकाणि सॼो मैटर रीराइट करणु ॾाढो ॾुखियो हुयो। जिते जिते मूंखे रीराइट करणो पियो या के सेंटेंस हेॾां होॾां करणा पिया, उन्हनि खे मूं चेंज करण जी पूरी कोशिशि कई आहे। ऐं हुनजो लेआउट वग़ैरह बि मूं जेतिरो क़दुरु मूंखे सोच हुई हुन हिसाब सां मूं ठाहियो आहे, तव्हांजे हथनि में ईंदो। पर बिफोर मां एंड कयां, मां मिस्टर अशोक पंजानी साहब जो दोहिराईंदो आहियां, जंहिं हिकु चवण ते असांजो ही प्रोग्राम में अचण जी शर्कत मनी। साईं प्रिंसिपल आहिनि MMK कॉलेज जा, तव्हांखे बख़ूबी ख़बर आहे। हिननि जे रहनुमाई में केतिरा ई शागिर्द, हज़ारे शागिर्द टपी ठही तराशती जीवन जे राह में आया आहिनि। अॼु असांजे विच में आहे। हा, जंहिं मूंखे हिमथायो हिन बुक खे एडिट करण लाइ, हुनजो बि कराईंदो आहियां। ऐं अॼु जे प्रोग्राम जी जेका अहम कड़ी आहे, नेहा जगदाणी जेका मास्टर सेरेमनी करे थी, ही प्रोग्राम सचपच हुन जे नमूने थोरो मूं ॾिठो जेको हले थो, ऐं तव्हां बि अहसासु कंदा त भेण साईं असांखे स्पिरिचुअल लाइन में मोकिली, हिकु अहिड़े दुनिया में मोकिली जिते सभु हिकु आहिनि। साईं जी दया आहे त हुननि जो बि महिरबानी। Honor and privilege to invite the chief guest of today, Principal of MMK College, Dr. Ashok Panjani, to speak a few words. वो तो हमेशा अंग्रेजी में ॻाल्हाइणो ई पवंदो आहे, ज़रूरी इन स्टेज ते बि, पर सुठो थो लॻे सिंधीअ में ॻाल्हाइणु। पंहिंजी सालनि खां विसरी वेठा आहियूं, अॼु सुठो पियो थो लॻे। पहिरीं पहिरीं त मां शुक्रगुज़ार आहियां भॻवान दादा जो, जिन्हनि अची रिक्वेस्ट कई कि भई मूंखे बुक रिलीज़ करिणो आहे ऐं तव्हांजे कॉलेज में सुठी ॻाल्हि आहे। Then I'm also शुक्रगुज़ार दादा जो आहियां, राम जवाहरानी जो, जेके हमेशा भई चवंदा आहिनि न, जेॾी महिल बि सिंधियुनि खे कुझु काई बि ॻाल्हि थिए दादा खे फ़ोन कर त मथी वेंदा, छो त हिन जी ॾेख वेख सिंधियुनि सां ॾाढी सॼे वर्ल्ड, सॼी दुनिया। दादा चंदर मंगनानी साहब असांजो ॾाढो पुराणो यारानो आहे। ख़ुशीअ सां सभिनीनि सिंधियुनि सां मिलण जो पंहिंजी सिक ई अलॻि आहे, जेकी दादा कंदो ॻाल्हि सिक सां मिलंदा आहिनि, चहिरा खिलजी उठंदा आहिनि। जॾहिं बि सिंधी मिलंदा आहिनि, दुनिया सोचींदी रहंदी आहे कि बाबा ही सिंधी करनि छा कंदा, सिक ॾींदा, सिक वठंदा, ॿियो छा कंदा। सिंधियुनि खे ॿियो कुझु ईंदो ई कोन्हे, भले पंहिंजे फील्ड्स में माहिर हूंदा, लिटरेचर में माहिर हूंदा, बिजनेस में माहिर हूंदा, एजुकेशन एकेडमिक्स में माहिर हूंदा, टैक्सेशन में हूंदा, कंहिं बि फील्ड में खणो सिंधी अॻियां आहे। चंद्र चंड ताईं अगरि कोई पहुचंदो पहिरीं त यार सिंधी हूंदो। तव्हांखे हिन उमिरि में बि एतिरा एंथुसियास्टिक आहिनि, जुनून अथनि लिखण जो। सिंधी बाय एंड लार्ज मां ॾिठो आहे, मरते दम ताईं कम खे छॾींदा कोन्हे। इट इज़ इनग्रेन्ड इन आवर ब्लड। कोई बि कमु खणंदा हथ में, माना जेसि ताईं चार कंधा न मिलंदा तेसि ताईं कमु कंदो रहो। इहा सिंधियुनि जी ख़ासियत आहे। They don't give up. They may fall. They keep on trying. अब हिन खां अॻियां छा थींदो? उहा ई ॾिसण में थी अचे जुनून दादा जे कमनि। ॿियो चोथों किताब अथनि, हाणे मां वधीक वक़्तु न खणंदुसि, हिकु शेर सां दादा खे ट्रिब्यूट ॾींदुसि। सादगी तो इनकी जरा देखिए, एतबार इनके वादे पे हमने कर लिया। सादगी तो हमारी देखिए, इनकी देखिए, इनके वादे पे एतबार कर लिया। यूं तो बात एक रात की थी, मगर सबने इनका इंतजार उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने कम न थी,
और एक नया दर्द सर कर दिया। इश्क में उलझने कम न थी और एक नया दर्द सर कर दिया। लोग कातिल की परछाई से भी डरते हैं, इन्होंने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। The superior teacher demonstrates, the great teacher, the very good teacher explains, but the great teacher inspires. Before we actually go to the formal book launch, the publisher, Mr. Bhagwan Ramchandani, has said that there will be two people who will be talking about the book very, very briefly. So it's my privilege to invite a dedicated professional, a committed educationist, and a sincere social worker, Mr. Mahesh Tejwani, to speak a few words. राम जवाहरानी, मुझे प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पंजानी, अंदर मंगनानी, भगवान रामचंद्रानी, असी सब सिंधी उच्च सिंधी सभ्यता जा वारिस आहिनि। असांजा आबा दादा सिंधु नदी के किनारे ते रहंदा हुआ, हिते वेदनि जी रचना थी ऐं चयो वञे थो सिंधु मां अक्षर निकितो आहे हिंदू ऐं सिंध मां हिंद। असां विरांगी खां पोइ बिल्कुलु हिन पासे आयासीं ऐं चयो वियो कि असीं सभिनी ॾींहं सीढ़ी पकड़ियासीं जीअं अटे में लूणु। असांजे सिंधियुनि पंहिंजी भाषा ऐं पंहिंजी सभ्यता खे बचाइण जी ॾाढी कोशिशि कई ऐं अॼु असीं ॾिसी रहिया आहियूं त अॼु बि असांजो भगवान रामचंदानी, डॉक्टर राम जवाहरानी एॾी महिनत करे किताब खे एडिट कयो आहे, पब्लिश कयो आहे ऐं असांजी बिल्कुलु सिंधियत क़ाइमु आहे ऐं मूंखे पूरो विश्वास आहे त असांजी सिंधी सभ्यता ऐं सिंधी ॿोली क़ाइमु रहंदी। भले असांजो मुंबई हुजे या मैड्रिड हुजे, असांजो खार हुजे या खैरपुर हुजे, सिंधियुनि जा मेला लॻंदा ई रहंदा, लॻंदा ई रहंदा, लॻंदा ई रहंदा। Mr. Gulchandani to also speak a few words. To be said about Bhagwan Ramchandani. Friends, believe me, I have met him today for the first time. Do you believe? I have met him today for the first time. And I found here is a gentleman, 81 years old, going on to 80. A man with vitality, a man with humbleness, a man totally devoted to his cause. And this is what, as everyone has been saying, makes a composite Sindhi. And all qualities mingled together are to be found in him, for otherwise he would not have selected the jewels, because जोहरी को ही परख पड़ती है जोहर की. And he being himself a jewel, having already published 3 editions of this book, now going on to the 4th one. It's incredible and nothing but incredible. Educationists to felicitate an educationist. So I would request the chief guest, Dr. Ashok Panjani, to felicitate the president of Vivekanand Society, Mr. Mahesh Tejwani. World, you can read the book. Created by Work-Life Balance and Sky's the Limit book. I'd like to request our guest of honor, Mr. Chandar Mangnani, to felicitate. So we'd like to felicitate Adhiraj Harish from the HSNC board. These are young, dynamic. Please let's have a huge round of applause. The future of the HSNC board. Awaited part of this function, and that is the formal book launch. So can we ask all our dignitaries to stand up and open the ribbon and the wrapper and formally launch the book Sindhi Jewels of Modern India by Worldwide Publishing Company. Edited by Dr. Ram Jawharani, publisher Mr.
thank you very much for being a part of this very, very momentous evening. Please buy the book, spread it around, tell everybody in the world how proud we are of our Sindhi achievers. I'd just like to conclude with the famous words, aim for the moon so that even if you fail, you're somewhere among the stars. Thank you for being with us.